Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Mahama. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. For any adofano mema obibia akwaba ede eba Too Much GH so muni aba muso for a create kapane nenso many more edi eshemuni semeji ejasi dana jesen semwa ekochi ekobremai ene abone beda yede eba begu eye apno so atwene sre ene abasa na wa wo fie ye wadwuma mu edwa so monten eso wonso so de wadwentwa wo fa ensemi hu aba abetu eye edwa na ene de sema aba beto mapno so eye bebre na esewani so ensese ye ka ede etrewo ye prophet Isaac owusu bempa edi nsembi aba beto eye abonten ni nyina efa eye donkuma wo mrahye de fie ni dikani ehu atese wo twa no eye adapam na eye papa etremu a adapa ne de nya de se wo begjae se wo twa eye former president John Dramani Mahama de biara eda na ne botaya wo de etwa na adapa na so obekoso de etwa na adapa nyina eye sem te ye mampanyi dada entimi ankasa nche eye ne nkwada ebiti se eye Mugabe Masi Kevin Taylor ene eye kwaku skirt ne wo mo makeka ewo ho na seda ne da wo motena wo mafidie so etwa edebo wo no eye 𝐍ever owusu bempa ekeka ensem ede kire no eye no poto se de wo no onse emfata dia ena mo se wo no wani che nkwada no na ebiem nso ye mampanyi ena anyini che no no na wo no wontimi nkonkodi nkwada no mu matem na emo mpanyimu no ena odi na ni bre ebekwa akwakoso ne so aye no nti the moment a wonya na se wonya na ntiye ana wo bi beka kire no ana wo betie se eya obi ndc ni bi eya no no ehwa na ono so ababonte no ababa be ye mampanyi a wonya ye mampanyi a wo ehwa no se wono so enje eya ne de because wontimi ntia ne made a ene wono ena da ne da wo bedi na tema kosi se na ni beba na ho so wo hunu se enkwada no de wo mo ye ne enye ense emfata na abusua mama ye nkonkotie eye ne nsem a wode atu edwa no na ye ba ye nto aso. Mahama may attack in brutal physically and spiritually because of Mugabe Munti. Until said Mahama be catch Mugabe say Mugabe me did you also me part him. Mugabe ne nkwasi afo ni bejai. Ene sa Taylor bi no wa bruchi no. Kevin Taylor ene sa kwaku skirt. On beja also be part him. On buja matendidi amenka sentia Mahama biem. But anytime bia metise Mugabe abedi matendidi me ba attack Mahama. Because se Mahama huru nyansa kan kire Mugabe se ja papa na temdidi a because manjini eche Mugabe na wo mama so anyini teme to so tena no ma kwala Mugabe ene sa small boys no edi matem wa hwe boy ya wo ya ndisi ni ya no tika ma wafu abogise ene ndisi ni boy ya woni nam airport on ma so e clean na wo no ma omudi osu ben party ya because Mahama no wan kasa nkire kwaku skirt wan kasa nkire Mugabe ene omudi matem entuma Mugabe di matema mi mom de me kan kra che obia mo be ka seche mo Ghana na ma meti medi watem ama wanka so hu say yes medi watem na pa de ebesi bia opa manisi ana me kan che watem didie no wo be Ghana president bi over my dead body adosa wuntimi nya president da opa bodeti to ho me nyame ana nyame nkwa na mto aba but memu hu say ye obi nyame aben wo Ghana ha ehefa na won na nduro na bututu no na be eduro na be koso me mefra tena so na sofo ye be wi a mekirem Rollins wo na se Rollins wo no wu ye no NDC for mo spirit ewu and I will prove it and I will show people and I will give revelation concerning Rollins death when they come at Tamils Monsra mo si JB dankwa yiye no ewuo no wo so ma pani ni ahwehwem na wo Atamils ewu ye no wo me ahwehwem found some funny free oko wona me di watem no aka sa akire Mugabe no magai yes me fa ho we are president in the day spiritual president we are president and so what when you president bi emo
say we ordinary person to say me also bempa. Who followers, miss me followers. Who a leader, miss me a leader. Who could have physical power, miss me could have spiritual power. Tina Jesus say Herod, we are sakanamai. Timo being a hypocrite, so also bempa the president at him. Say Jesus did certain president at him, Nanya Bonia. Elijah or did about him. Then we can question him. But me made the attempt, but me. So, ma'am. I was here for say and I am Papa Reverend Isaac Owusu-Bempah. Waden sama to a year a judge's allegations a grandpa was so a day abibemu be muti be in say as a walk to say a man penny a former president John Dramani Mahama were no crown pona to Wokun a Johnny Bansifia Tamosa when any baby crow and a biamo and so no a flight lieutenant Jerry John Rollins now ebusian for and same way dear and no eshe now a binumon so eke can watch as a bepin mu enti se won for we fide nto ha no mo dia ene na wo hwere eye ade enti ene e ka kire obi na obi nso nka kire obi na ene mu nyina mo nka madwemu na mo fa mani enhwe eye tuma GH na se de enkomo no ebekọ no wo adwenche wo nsembisa na wo de atu edwa ede amayem na ene de sopopanyi a yeto nsa ede afre na ye ne no eba abetwetwe eye enkomo eye prophet Bernard Esiama wada asafa ni din ede eye Holy Ghost and Fire Prayer Ministry chese wo jano de eye adwuma ewo eho no na wanu se ya papa nso de ni de ahia de am wono de pempen wasini pen wo beka eye nsem ni nyina enti kan hwan na ye mbombra eye ensem no emu nyame di fo me mo akwaba Yesu sika bibia boko de amya da roma ye ho odin pa ye de Christa asafo mass of my obia ho ye de nyame ase eye papa ede obe ye beka se wa nkrofo wa papa Reverend Isaac Owusu-Bempah onu susu ye nyame nipam ne nsem ode aba betu eye edwa a chese wo di eye mampanyi a wadi akonya pen wo di na tem because of eye ne nkwada bia se wonu onim se wo mo se wonu na so a wo mo se nyo no na so the fact is say wo mo yi wo manim so mo ye NDC nkwenti wo mo di na tem na nu nti wo no so na no a wode asi mampanyi dada eso ne kwan so ano nyame difo sika mamenchia motifu tuma GH mo amohwe mfiri chinchin ne benche ye ne o mamu ni nyina de tie ne se we de mekasa ho pa o ye papa prophet misre no ya ne kasa o ma ho mra nyam okay kan 2 Timothy chapter 4 uyi verse number 1 ekwa o se ensenya me akwa bi se okontokwa Thought yes Malachi chapter 2 verse 1 to 9 o se na osofo bi egina ho se nyame bofo ti ade ti na osofo betu enu mutu o se so di watama ho so be di na tem na da mi so anka sa onye sofo ana sa onye difo okay thought yes yewo qualities of a prophet and your qualities of an apostle your qualities of a pastor your qualities of an evangelist and as a prophet of God I will claim yourself. I have sometimes me give for me keep one and tiase. Or give for what declare say what you join the MPP. And yet never yell. And I said again pan the Joe. Now you saw by me join the NDC. And yet I am. And yet pan the yell. I will mind him as a prophet. I will put a Bible memudia. And you know every picture yamia sam. And I say yam sure. Now the wait to mention should be so down when he said medium more MPP and I say more NDC. Edian pa the Bejo. Edian pa and a Bejo. Unsa Muma Yan Kan Kuro. Says ya baby a one. Baby, okay, can Jeremiah chapter 7 verse 1 eba. Or sin and Yanian song. Okay. And Yani Medium a cast of Mamma quotation. Jeremiah chapter 7 verse 1 to 7. Etifia sam osi eniye ni nyam som okay when na kire ba bia omugina anas when na kire esuni ban bia omuwom na nkodi for de na ba didi o maka se obi di watama ba didi na tem e de na kire so nyame ba ana e de na kire so your prophet a wo di nyame ba ni akobo sasa so
There be na men yintum. Say obabi e de sika ko twetwa obi a. Na oba mfa no so nsanye bi. Anode nyame asem e kire no. Udi nyame asem na. A good leader and as a leader, udi nyanko kobo sasa asusu. Na wo say suni ban we yi a. Me judge time a judge am ya paso ani ade anche. Judge time we nyina ntibi maso. Judge time a we fi mo na ba kwa sanu ma we. O na the soldier for ba crampo. Sa toto ya wo wan ubi. Ni ato warning entu be study. O say na de ne chero. But wo mu gu Kristo ani mu ase. Enya wo mum na omugu omu ani mu ase Kristo mum na omugu na. O si wo ye nyame difo. Okay. Na nyame difo be na pesa kasaka. Okay, can 1 Corinthians chapter 14 verse number 32 ba. As a difo no hu no say difo na se. Na nyame hom enye sakasaka. Enjo bi obe sakasaka bia. Osofo bi opanto kwa bia mfiri nyame. Okay. Osofo obia odidi atam. Enti ya na asofo ni ba no mudi omo atam a mitibiti da na mesere. Osofo odi atam na members nso kwa dai. O church members womun kwa dai. Osofo odi atam or cause chaos. What are you imparting to the youth? Ana sempo o chire bi na sa wonti ase a unchiri mano. Ana o church members again na odi show mutirim. Okay. As David difo de hwe ayi nyame difo every Genesis Bible Revelation. Nyame difo pa wo bia no. Wo mu kodi die kopa no. Okay. What be nyame akoye de bedu atam. Okay, I can hold be. Until I was saying, and you so ready. Okay. Or friend about now so clearly. Say I'm flower. So what's your dinner say? Say I'm flower. A honor and you may be wura. Okay. What you will fun a quenya mere duma. And now because of what? And I do quenya mere duma. And you may be tea. And I'll quenya mere duma. And I divine visitation and you're the frail. Okay. And baby for pana ujina. As a man of God. Or say okay, can I say any question come to qua? Okay. And yes, can liberate. Okay. Now one shop on 7 the 50 in them. 80 every say I'm here slower. Now but to slow one. Be a down. By yeah, one sen can you be a cassa one cassa with 3 why you were you bonnet? Say dear yeah, one more a year. And as I said, what cassa or more edina temno. Say and yana quite so and no. Say ebia o eye penny anasa kwada kwa ubedi eye o penny atem anasa to be say okwa ye nyame nipa ubedi na tem enti se wo mudi na tem o mudi na nimu ya from na se wo ba no so bebe reply wo mo a eno ne mfom so a waye wo ho there be o penny or respecting ho akwara sin fa no kodi na tem okay o penny o mu ni ho okay ana sa no ma we nyina aba but for me dear for me and you na me come on, me respect papa ne pa. But baby a all kono. Yes, no. Why nyame adwuma che? I was so hunu. Say nyame adwuma no. Everybody wa teme bi a krama e bi na ntwie, obi odan, obi a ponko, obi a giramoa, obi a kwakwa no bite. Enipa su emwa bia wo nipa su mu. Entu ya teye beba. Okay. Me fa say what about say oye deliverance on also no be hwe na so mu a obebo ni bi tell the deliverance every deliverance e bia na ehu no e bia e ti so kwakwa and when you anim say we patch we difo okay we patch we difo the other part opposition party no wa musu ba retaliate e je ni kwan so you anim okoto aba na bia abeto akọ wo bibia ma MPP NDC a ye wo akache. So what are you first of your prophet? Okay. Oh, your prophet. Bible say by their deeds we shall know them. Sure. One money ye no ma bra bo mutim, wo mushuba wo mutim, e de be hu wo. Enti ye free him fa. E de di Kristo, e di mu twifom, ye di ni twifom. Obaba o. Obe say yes. Na ya na di fo ni bi ye bia. Wo mu fin sa omo anu omo a, e no da VH mu, o escort. O chire bi nim de obedam. Ochina bi unim de obedam entomo ye bibi omo nwimienu asofo adwani party na ukoma party unkoma Yehova ye Paul musano mbeye wo ukoma the governors and wo ukoma Yehova ana nyame ma bi so ma bobo badam e Kristo fo bi agimi du mu enka no kore
They say they drag Christopher. Tio, unim say software and soon by your womb and says all software. But we are dance about to grow. It's only panel cause I saw them at the end of the Okay. Once and at the end of the only power cast on them at the end of the show. Or software baby be a moment say, Sam what's here. And in your Muswaka, 1 Corinthians, there be 1 Timothy, chapter 3, verse 1 to 6. Or see a shua, a father Christopher of war. A shubai. It is also what we do a business. Oh, me no mammy chancellor. Meanwhile, no more. We are Jimmy Foy. O members said in a person Musia. We are candy for the young Kobe Cobos Assassin. And two now, sir, who carry home. As Namia, you carry the presence of God. Minimum money, dear, minimum much about Yabapano, but me penas and pa. And you may go home and you so. Now on chin home friend people home. Okay. Oh man in Sasso, say let them in your party be a D4. Me a deep more mine. What you say? Now on mine and when young and it dear emblem. Okay. Why you were Munquadi? The opposition party ever retaliated. Okay. Odifo, yen share a yen and send Kaya Wadi a 2 generation say, or Casa no mono, I walk as a yes and Quadano and Jine, so one would not tell my near man penny, and I would dinner knee ever see a yen so. So will be a ya dear and ye, and I said, saying a mini pair beer. Woba aya de anya na sese obia ye bibi de tia woba na se oba ye bibi de tia obi eya akwada no na wasa wontia no mane hunu se de wo ye ne nye ana se awofo no na wobekwa kwakodi na tem se wan tete akwada ne yi unse bible say why nyame difo na se nyame akwa wo ye bofo edi manyame. Okay. Malachi chapter 2 verse 1 to 9. Wo ye nyame bofo a ofa wo so de na asem e ma ne ma enti awoso wanu benyam no ye kaso wanu benyam a wanu kasa akura na etimi mo bi sachara ba Kristo. Okay. Wanu kasa akura no etimi mo bi sisa na adwen e ba Kristo. Enti so sofo ana se difo apostle ana se evangelist ana se teacher o se suni ban ni mu a edify as a man of God. Okay. Bible say ye hu ne hunu bon samama eni nyankopon ma enti afọ be ne paiteta enfa na ogina yesika se e paiteta enfa ba na ogina yemu enti by their fruit we shall know them no Bible na adepete enti eyesua wo mu wo ye dan beba. Okay. Ka ogina nyame sumpie so a ka ba bi o kwa akogina no ya papa yi ba bi o kwa akogina enka te se wo mo kwanya se who preaching the gospel, the undiluted word of God. Who preaches yes. Honkuku ya you are here. Into ukoye nyame nipa wontimi mfa wo ho nhya amanyoko bia. What the who for sema ya dan. Also for joining party, NPP, NDC, CPP, and in nkro ba. E dey the party be jejew. E mo ba ko join party be yi wenim say me ya party we sofo, me ya party we e dey the be jejew. Sika. E dey party na jejew. You are them so nyame bofwe. You are them so nyame difwe. One say na dey tie. Your campaign ma Christ. This is the time one and cause some your campaign ema Jehovah. E mo ma set time from money. Ya dey ensa say bia so akeka bia no tum. E no mdo mo fa manfom eye de ensa mfata. Okay, Odifo yen share say na woka ye mampanyi ye John Dramani Mahama sem say wonam eye juju so odi enro na wodi ekum ye enkrofo say de beya o no so e de bekon kan na ono na just wokum former president Evans ye Attah na ebiemu so ye 𝐍ever eno no say na wo no ACFA wo say de wakwakoye difo idie ebi anyame na bie nani ma ne hunu ya wonzo so se de neoma ekọ no hu ne sa pepepe ma me nche ogbonsam bie ni pa ni o. Okay. Abaifo nkabrechirefo ntafo yifo enkonyanfo the success magicians wo munye say time wo mu wani sa na nyame ma wo ye difo Kristo peso bi wani ya no bi but ye wo nyume bi wo ye ka ye di nyansa eto ho. Okay. Ontimi ma me kan se tra oni ne kum ye papa Attah adeti na be kasa na open to kan e so man ga ne mo na so o be say the both party e dey pa mo mo ye ye o be kasa on the kum Attah on the kum Jerry John Rollins and ye dan o
Oye odifua ugina for asumdue ana oye difua ugina for chaos. Bible say me honhom Kristo na ka me honhom nya sakasaka. Okay. Ya ka obi sakasaka so ti ase basa heja. Kristo say the honhom nte sa na adifua no honhom say adifua na se. Enti say nya me honhom ti mu na so ya prophet. What edify you as a prophet? Odifua bia de nkabo mu ba. Odifua bia de asumdue eba. But nya Yehowa Alpha oma wonia odeko. Enti odifo se ebia nyame na ya kire na ma na hunu na wo ma obo Ghana kokko ne mfom so awaye no so wo beka ne sa. There be your choir ye deliver message. Okay. Ye wo pain. Okay. Ma Bible say ma o kasa ho mre nyam. Na wo gina nyame anim se ne bofo. Malachi chapter 2 verse 8 to 9. O gina Kristo anim se ne bofo. Enti o so anim ba nyam. O sa odifo bi o kasa, wo so mani nyina tembi. Yena ye papa kai yeni ye wo Okay. ene da ye yenya de ene mama ya mom pai yenya crusade be 1 week em packet start me say we mom timi nyina ho em mom pai be 5 hours on timi ja eya de bia me hwe edifo ni bi standing alone pray like 5 hours on timi 3 hours on timi enti sa esuni ban we no enkyere nyame biem mi medifo te say Medifo to say, so what you say? Well, be in 1 Timothy chapter 3, verse 1 to 6. Medifo be a say, and to be a Bible, say, O sharp Rabonu Shuban in the yellow, Nelly Christo, and Yeno Canem and Sa. No, maybe you free by. Odifo, ready, Obeso, a podium kaka, my Naya can kind a comment here. Abapimu ewo yapno eso na ebiemu na mekai mo esenyime ko bi na so ya sen ma ye di edwumedi ebremo abre ene abrebia enti no na wo renwa so na wati na ne die ebeba ebekọ edi ama no etumi katente no wafa eye telephone no na ne wafre na wo deliver wo pekwa no yetimi aye edi amam Mama Juliet Ventures eboyechi edom eba no kitchen appliances ye edemo SCCA wo kitchen ye wo jade ne ye wo hodie ye maame owo akade ni bebre blender ye rice cooker ne de keka ho fridge na wo pedan na wo hwehwe TV krabo benya bi ewo ye maame yi ewo no mu phone number ewo screen no eso na friend na delivery wonye emfa ewa wo pe na so enso behu no ewo abeka La Paz ebiemu enso ni true things eboyechi edom chance papa de bo edan so ema edan no jese esi wono ma na ehome no no edie ene ni true things ebo eye wo mo ho emode wo bebo adwuma na ma yopo se de wo mu din eti so beto ewia bebo nanso wo chance no na ho so de ensesa de biara eda Lord Master enso se o hanom ai wa wo pesika de aka wo de ho na wo de akwa ye wo project enyoma eda wani mo ne de keka ho apesa wo nya nyina no ene na wa frɛ no na wo ne no atwetwe eye nkomo sa se sika sem de ya na conditions bebre eda ho nanso ene di sem ne awe wo sem e wo ho eye se eya amanonefo enka ho eye Ghana hankwan na Lord Master wodi eye ni dwuma ede ewo na ye borra comment ni emu no eye obapa eye Cynthia ede bono de se wo bon nsem na de ama eye glozy so say hello hi glozy asa baby wo say Ghana expose GH ede about see ish Reverend Isaac Reverend Owusu Bempa Bo Vincent and so ede about my condolence to Papa J's family expose GH and so edia wababie mote. But why is this man attacking Reverend Owusu Bempa exposing so essay? Please let the pastor know that it is not sin to belong to a party or some so baby was say is it right to belong to a party yo yebebu sending na edi ama expose as baby was saying the Bible says if a wicked man rules the nation if a wicked man rules, the nation suffers. But if a kind and peaceful man rules the nation, enjoy and there will be peace. Please ask him, is it a sin for Christians to be a president? For Christians to be a president, okay. I suppose J.H. was saying he doesn't know what he is saying.
Eric Agbeme and so Edward I will say it is not a sin to belong to a party. Please let the pastor know that very well. Eric Bremasa baby being in a party is by a choice. Bismarck asumeni and so they will say what if for comment ni ebi abano ebi busa say yam from so boni say wo kwa ye Christoni na wo bekwa akodo wo bekwa akowura amanyosem na ebiem so Christoni want me di president ma ni nye ya na question na ebi okay can Acts chapter 13 verse number 8 Bible say Samuel edru be no man Israel power hini so what you say no mo tie Samuel ma no ko yi so ma okay so what you say unse me hu akristofuo bi de won okay ema wo munya interest in doing politics than the interest of doing evangelism. Okay. Unse ye was spirit mienu na wo wiase. Enti ediem pa na be jiw Kristoni a Bible da wa betima fa Bible atwe akra ama awurade eno de onye wo. Wo be kona Kristoni bi eni abre ye politics din. Edie na be jiw. The first person to do politics I was sure Satan. Okay. Only 7 subordinate demons are canon. Bible na down. O Christian dia o mandate ni sa chiakra e ma wurade. Na do ko se politics mu sai. Wo dia bu sa won se age a wo dia akra se wo ya ma wurade. Won se na dia ne tie no. Me stand am gina no. Enam wo 0 Bible quotation preach about politicians. 100 Bible quotations you preach about politicians. Yenu nensem busa no busa no back with a Bible saying or say if a wicked man rules the nation suffers, but if a kind and peaceful man rules the nation enjoy, and there will be a peace. And she will who say Christoni enso timidi mampenya konya mani because when say yes will be a war trimuboni wodi o man no so a o man enye den esi apene o man dida but wo bi a wo ye Christoni a woni nyame no wodi o man no so a wo man no yenti abade nti na wo anso so wo say Christopher eni kwa so odi hu ewura amanyosem to won tiase won say the enti America ne san say deadly game. Okay. No kure kapa eni. Okay. Ena obi a onim sunsun sem ana opani bia na ni da from nowadays enim say yenu mo nka no kure. Okay. So what you say obeka ABC but obeba no obekwa akoya VDF enti no kure ka bia nim ena hu say nyame yi obi a say nyame wo pa da yi no a Bible say emra Elia what you say Elia Elijah ho ba Elia so edifo mu gina ntintin nyina mu say Elijah ho aba what you say aba na ko ano so obi ade na ni hu Papa Johnson na de ne che nyame na yi but nowadays no rituals are elkoso spiritualities are elkoso edoso nana edoso enti enti na eni kwan say ye Christoni di no hu ewram just because of say no kwaredi a eni mana say unko wramu a emfa ho ne say de wo ye tenani ni si fa wo betimi backslide no nti na wo de anka ususu senke Christopher nchi wo mu mfiri wo mo ye o ma de a wo betimi aka bi okay but emfa ho nko wram obi odi no hu wra bibia no covenant wo mo mfa nto ma bi obi a odi ni hu wra bibia so much bia no sa de no covenant and assassin should be biara is being backed out by a spirit. Adie bia do musem bia no. Your spirit a church ba wo ye wo nim. Okay. Offense how do ho na eye keke. But there is a spiritual backup. Obi onim spirituality bia na bia make. But what you na say? Na yenhwe Ghana akwakwa ye say enam say yenhwehwe ya na say yemra no asese ya to na jeje mu say yenhweda ensomu ye entino obi asori a wo ka de wo pe obi asori a otimi eche na adwen sa ne ye ni esu na ya adopt na ne kwan so ano no say wo say yen sa because we say enkwada mu mpanifo ena mpanifo nso mu nkwada na ye de sa ebu oman a ebeyi onse sika ye tiene say e Bible mu nso say Proverbs wa say bu oman pani a odi oman no so okay enkasa enseso kasa entia no okay but what ya de na say ene ye man pani kwa yimu no
Said ye papa man penny di for air kasa did the ex-president. Would you recasa or kind? We your man penny dada will come. You see, I met to say, wah, who will to me, me bobre. And some fata. Or the body and cow can't win now yet dang. Oh, can't win now yet dang. Sir, you see, I don't respect you. Me move. The sons only expert. So be president in swear. Also want to mean the idea that. Onim die nyame adwen. Onim nyame adwen. Onim nyame nsusu ye. Obetimi aka o. Bible say rade gina ene be gina yini pade. What about says ye to aba no wi ni nso e. Obe ndie. Odi for ye won sim be ka say ni friend ni obeto bo abo wana na gina. Odi friend kwa mu nyina kohwe amenam. Odi friend ọ̀chẹ́ ní fẹ́ ní kwan yà pẹ̀lú bí ẹni mà bẹ́ bu àmì bu wọ́n mú nyina bẹ́ hwẹ́ àmì nẹ́mu sẹ́ni àná wọ́n mu lè sọ òun à òní fọ́ di adé ntina dídí omi àtẹ̀m adé ntina ká nsẹ́mẹ́ nsẹ́m pàtà fún wọn nù ẹ̀ka ó di ẹwọ́ dá position ní sẹ́ ó bẹ́ kẹ́ nípa nyina abọ̀ mu ó bẹ́ keep tension down wọ́n ma kyẹ́ sẹ́ wọ́n obi ẹ̀ wọ́n ti ń sẹ́ yes wọ́n yẹ peaceful prophet báyẹ̀ wúrẹ́ mu à wọ́n yẹ sèpaa sáà ní nyàmé kàkyẹ́ nà dífò be quiet be sober. Jubate, but a woman was papa. Okay. And you for the prophets. Now ye, where I did your tam casanchi. That's a young patana oh who and is formable. No better power no. Me bacho or benzume ganya quay. Ye, kaka who bet ganya quay. That's all man penny well so a man is also moon crossing now sorry. Moon trajantum, more than a mamia. Oil pump penny where the ama. Okay. Baba power. Your power. Wababa di power. Omo command abeda. Okay. Now so one be try. Penny, ye warm. Okay. Because our position is easy. So what you say? Okay. Eti nchini mano. One more shamu. No more share bibi. Eti ye na odi yense na wa man nchini mano. Again, Yenshia. And the upcoming prophet is you know Munshia. Yeah, and then you for moment then basa. Heja. For one in check, one of the Bobby. Buchubi. And then said the upcoming prophets for you. And it's a bit many so crampos out when among the bad prophets, there is a good one inside. Okay. And then they will stand out in them. Okay. Among the bad prophets, there is a good one in them. And I this remember me for switching and tinting. Now the master ascending. Now me say mumwa. Bible say can't you be so raka. Now atem when you for. And can't you be so kwasia. Now atem why ye when you for. Ti ko jina future dia na be ka kire. Ko jina papa dia na akoka. Odi for ye be sign aba eye yansem no eso na we ye dane ani say yeah, papa bin so aba be kasa afa ye mampanya woti akonya so ne hihye ye bia wo pese won ya wo susu se nya ne kwan so no ne betimi de basa ye aba na nsa ne be koso no comment ni bi ne yenkenkan emfa ema ahwefo glossy e dia wo de aba say the main cause of the men of God has diverted due to human interest. They must repent. Glossy asanso ababi say instead of them preaching the real gospel, they are now teaching politics. Glossy so SSR say, may God have mercy and still save his own. Expose GH Edia Wode Aba or Nude or two Edia Mane Eya Patkoko said, if you say there is no man of God in Ghana, then there is no man of God in the world. Okay. Patkoko Asabe was said there is no man of God in Ghana. People should keep that in mind. Okay. Onwa Susu na Asabe Biom says service to mankind is service to God. And a Biom so Waba reply Eya expose or say all mankind are children of God. And I was also saying the so-called men of God are just using psychology to con the masses. Okay. And I expose in Suso Aban say we have anointed man of God. David said, how can I touch whom the Lord has anointed?
Kofi Ekon ede emoji na aba na ebusuafo ye to aye nkoma no so na we susu ye bo afa different dimension no ye papa kwakubonsam waba bonten ye papa na so ye omayimu enkrofo nkwa de bitima ka se ye papa ye ntimi fa bia ema no waba bonten din sembi ababa betu edwa chesem one más strong warning ede ama ye mampanyi His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo na ebusuafo ne nsem a wodi etu edwa enina se ye mampanyi anhwen na ne hwehwe ye ne gina tu a wopese wontu emfa former President Jerry John Rawlings ni wono enwo a wopese wodi suku UDS ye Rawlings din etu so no se wenjayam nya de se omayi ebetimi afa ne ntuma perfect the calamity palm na ebeba na ebusuamu beka ya that was in 2017 ye mampanyi ye na adwen se anka wo pe empanifo wo ma anyinyini wo mayi mu anaso wo mo madi mpanini wo mayi mu na ene wo de wo mu din atotototo miaye adwuma bi ne won kwane ba eso ne no ema ye jeja wanya ne ba bi ko de wo kase wo no de won pese di ne din ebeto enyoma bia eso na emra wo free mu na ye mampanyi si de bi se wo free mu dia UDS wo no nti ene ma sa suku yi wo honum enti no wo be ye na adwen se wo de no ebebeto eso na no ena ama enedei kwakubonsam as say we pray for presidency and as MP one important mo wode na no ato ensem ni emu a wochemu sem eni kwan say ye mampanyi sadem because papa no wate ase no enya de so wagitum say yemfa ndi entu suku bia eso na wawo wei ena ye baba ye enya sa ede wo hawmum ena ebeba na enum no ansha Ghana de ye bekwa kwakote no enya de say ye bepe na eno ena tese ye de eto a eso odifo say de kwakubonsam susu de atu edwa say ye mampanyi decision a wofa ede ama ye former JJ a wanya ne ba bi ekoro yi enya ne kwan so no le betimi de wo hawaba nipa ne ni din keke ene ye de to ade so edin no nso so no etimi nya nso so wo man mu ni nyina so ana mama sanda wase no watifu ase unse okonfo de nka ne bobre wo man mu wo hemfa okay okonfo de bobre wo man nim wo hemfa na enye Ghana ne yempe no koreka enkokonfo ekwa register no so ba be gina ko gina edie na ejiji Ghana edie mpa na ejiji Ghana se okonfo etimi akọ because of sikabi wonti watimi akọ register ekwa na mummy ehwe you okay kan Deuteronomy 18 verse 9 to 14 os mamuntie won okay mamuntie enkrofo mamuntie won manim enkabrechirefo okonfo sabaifo nkom ensamanfrefo edutufo eduabofo eni de ose efunu nkom mamuntie sankofo nia na wamu nyinara wamu yewrade Yesu Kristo na chiwade ye Kristo kan osime chiwade no obi osombosom enti sen ko man Ghana nkamukuri timu a enkampanfo betua na esbonsa wo ye mmonsa akonya no sa o man we Kristo so man ya say ye Ghana ye Christian why Christian country na accident e koso ya pantin poso hwi moja kaguno ye o man ba no Christian country be na the be accident ube kom no bi di power na confusion ba be gina ho e be power na mama no kwan okay kan Jeremiah chapter 11 verse 1 kwa o so mani mu ti se kaka motobi okay kaka motobi what ya dey na se mami momram okay na mo ya jin ni wo man Ghana mu no o man pani ya papa Kufuado 29 from dabi 29 esi from sama bro mo so mo ma ti isu a mo mmra wo muso man we Kristo so man etie ni mu nyina firi mfa e ba Kufuado we ni mu nyina firi hen sa akonfo no to number wo mo ye dudu edupo mo abra mo a ade ti na mo kwai no ma wura mamuo mo kwai wo onse na ade no kuma no chirechirem okay o konfo na kokayem akotwa odum ene ebi ase oba obema abasirwa ene ku snap agunu so en wa fra hombone abayinvoku de wuram ade baba nya so wo asofo bebi o man Ghana mo powers no kre encho man pani Kufuado utina ho ye den
Sa wo so ma ye Kristo so man ya. Ya papa Akufo Addo tena ho ye den. Da bio yan ka no kore. Okay. Say nya no na afro mu a. By their food shall know them. But when the person were in the whole year, I was say and penifon to agina. Okay. No nation from. So man we a truly Christian country badia. Yen mu nyina nkoso enti flavor. Na odifo yen sha there apart from say bia comforting dan so no onu so your mind emu ni power. There be yen so enipa but enwoma a won hono. And some for to mind Ghana say man chance. Eba ni timinye sa nwoma we. Enti woni akwanya so otimi bie na no kasa bibi koye na se bibi nkoye enti yenye ni sei we ye sei yenye sei. Bible say ma muntie won. Okay. So man we Kristo so man ya. And the Christian country for nyina da. Christian council for mu nyina da. And come back to my friend Papa Akufo Addo. E tumunesi for my advice no. You are pass law. Also for no to adwon so be dia so for tax. Na conform nso e. A conform nso e. Me say, o man Ghana nye Kristo so man yo. Sika, enye Kristo so man. Jeremiah 7:1-7. Osia ni ani nyamsom, osina mu kekare wani mkire nyamsom pa. Na makom esum kabisi. Esum ena sema kuna muri manim ye nyamema. Mu wura mama kwaya abosom ne makoya rituals. Ye nyamema, mu wura ma na mo ikoso 𝐏resident. Ye nyamema, mu wura mu a na nyama basa. Enti ye odifo ususu se ya konfo no na ma ye no ma basa ko man ko ko man no no. Na obi be ko rituals enye konfo ne be gina. A kire ne bosom ne ma ye rituals. E dey gulu orukwa. Ai boku di mo na makokọ ka e moja gufo. Yeah. Okay. What one say na dey ne tie no. Say spirituality so na ntimu a onhunti da. One say na but enne no. Won no mu ko sami mo we nyinara. E di so ma dey Kristo so ma ye ni mu frɛ hemfa. Mo pa mo mo e. Mo bra mo mo e. Pamu de pamu mo enye ye. Dabi say Akufo Addo ka so be twa dan to abusum dan mu a dan na be yi. Me ka no kura ne. Say Akufo Addo ka se obi twa da ato abusum dan bi a Ghana mu a dan na be yi. Ewrade o se me ewrade me tiwade ye. Ene o ma ye sa na efi ene be do kuro man ampa. Okay. Ya pro man Ghana mu a efi. Because of abusum nyama ene ye no. No bia busum nanum nanu ba fu. Na nufu kakaka na fu ba fu. Wa onse na de ne busum kwa otuo. Ebi otu atwere o mo bi se Brazil. Ebi ya de entuma. Kura Bible yi kura mpo de bi da wo maso ye so. Bible ni free puase. Wo mo invoke for me puase. All the demons wo mo nyom Bible ni bi. But to me Holy Spirit wo mo entim. Okay, okay. Anything that so for me to make say Bible ye ordinary book, a daily graphic. Or maybe I didn't free ba. It's what to tell the real gospel now. On kunkwa so man, on kasa bususam no. Another ko confession okuta Bible, okuta tasba, okuta adie sidie no oye rituals. Sabi dem ye all weather. Esum ni ha wo twaka. Eni twaka. Tie papa Akufo Addo tie na mpanifo, wo mo pass my papa. No ntuni nan. Na Ghana ebefa no ntuma papa afura. Ghana ebefa eye no. Ye nya bosomo sabe ni moja hwiego anya bainioma. Eno o man Ghana ye mu 100% ya. Emu 90 ya baifo. Emu 90. 90. Ehwese ye Kristofo. Oba du won se we mu ya baifo ma. Okay. Ya kire mu ye nyankoy. Ye nyankoy, ko de nyankoy ye time bom ti ebeko. Ye hwe ye mampanyin ni decision a wo take say wode Rollins a wanya ne baby ko wode ni din eto suku eso no ye papa iti ase no na wompe ye papa iti ase wompe enti se ya wawu no wode ni din eto suku no eso a ebetime nya nsunsuanso boni bi anase enam se na ne kra empe abra na wote ase no enu nti no se wode ni din eto suku ni so anase wode ni din tu adwumako bi so a ebetime nya wo haw bi owo man no so ana me dey nya o haw bi a wo man no so. Okay. Un se openimpa ne to na badin. Okay. Ana obi usuban papa ene to na badin. Un se de ntia ne papa ne kan se wode ni din koto so pa. The opposition party and a party o money nya adwen no
ne nkrofo mu nya o me start didi atam okay ba to nse na de ne che wo kasantu bebre beba say na Akufo Addo na de papa JJ Rollins eni nkotu yi emra woni NDC for party ebeye wantu we be kasa ba mi de enkeye okay so ati anya se enkeye se opani no wa bo wa chese wa wuru Ghana well enti kaya ni din to bibi so ankeye because of the fake prophet nti ayi konfu we timi nya kwan ete ayo mampani woni hey bonsam ni Kristo wane wotumi yeah bonsam ani Kristo wane wotumi Bible say enumam ntakra se no mo ye bonsam ni Kristo bonsam betuma ka Jesus Kristo say on sandani we as no man foforo how dare you anya dwuma say nyame wo mu na ti hu a o kasa kwa me banyam for yeah comment ni bi aba yenkin kan ebi enfama yeah yahwefo expose GH edia wode aba see who is Kwaku Bonsam to give Nana Addo advice what show your crap yeah nas Kofi edia wode aba say amen yeah Dorcas yeah Babado or say I agree with you daddy Dorcas bi mo say yes it's true country milk edia wode aba say you are not talking on point why Sir, yo, dear, what shall you who say young can hear from man on our side by your vessel busa at the amount? A year or rain or foreign men, son, or the ever was saying, this guy is not serious. You pastors do worse than or conform. Most pastors do worse things in Ghana. Christianity belongs to Israel or not so at the and expose GH at the Bible saying, forget about the or conform and talk about his opinion to Nana Addo exposing so as I was saying. Your guest has deviated. Oh, okay. Yo yate ya besa abansem no esu ebiem diamamu. Pat Coco edia wade aba was say the so-called pastors are getting their miracle power from those bosom you want to burn, which is impossible. Okay, I suppose GH and so ababi must say this man won't listen. Oh. He talk sa oh you for say I won't hear me walk asasa link up city Edward de Abba was saying I'm watching this man always talk sa Abba Daniel Kwame Edward de Abba just one children we pen it me by Pat Coco Edward de Abba was say at Owen say it loud imported that ideology to control masses. Link up city at Sanso Ababy was saying, you are not speaking what we want to hear, but rather making noises. Link up yate why? Sanso Ababy was saying, you are not making me enjoying the program. Assemble cry any. Odifo. Dudwana ehun say nsem na ekono as a win shede ni ano papa ye emfa emaye nsem. Ye mampanyi his excellence na Nana Kwaku Addo. Na ni decision na say ni opinion or dia beto abonte osusu say wode ye mampanyi a wanya ni baby ko ni din etu sukuu su no anase enye. Oh, unse medikanka say so what you see. The entia ne se opani a wabobra ene etu ne badin ana opani a owo esu ni ban no ene etu ne badin enti for me ye ni din to so a okay but emro tia se the entia o kan sa ne se emro tia se ko bi kwa so ye barking dog what you see opani a wate ne party now to be catching so ye barking dog what are you referring to okay enti se o omo di ne din eto sa bia no a atemdie ni kwa bedo so won se na de ne tem atemdie ni be ko so many ways and no sisi an odwen ne ho o ye retire ena obuo nso won ne ho but what na so on hwe so obi fa na nim metwitwiri dabi okay oti o ye president kwa no ntwe sa udi nkwase se mo betenetene on the right path okay on se na de ne tem enti for me or ni din to so a okay na odinidin to so a no na yenhwe say nyoma wo wasigina ye ewo ho na wo kan na enkofo kase enya ade se bebo enya ade se beyi se mampanyi esigina ya obi o yetimamuni etimi kasa ma etimi sesa na adwen ana se etimi ma ne nsakra ye wo ne hihye yemu unse so mampanyi besigina ya
obe friend cabinet people on a meeting on empanifo mu amanyoku ni mo be bobu ho be dwene ho so that ye bia ba kwa dwene entimi nya yi eje nyina nsusu ko bankuru mu ane papa ni jaba be tudwa so eno no so ye sitting president ena said ye we bu oman no se aso na ni a ansa no ne mpanimfo ba dwe ho se o yemfa sa bia we entu asebesi ano benten eye for me who say eye perfect so okay. But according to political rules games se wo munti no o de kotu an nkofo be retaliate ye ne papa no identity why you say na o person you say okay and the chaos e be ba o man what you say okay we be say sisi akwa matese asini funu wo mkwa akosi ni kwa no adane ntokwa adane manso identity wo say ba no sa papa ni funu kura ye kwa akosi kura no adane manso odi for obi commenter aba atweme madwensi so say Christianity is impeding the progress of our nation and the youth must stand up and step up the game. When say ye Christosum no twe ye nyoma ekwa akire twe ye nyoma sensan ma nyoma enhye dan koso ntie wo say mabunu no sorry because of asofo binom nyoma na say nyoma suma se nyoma ye di no dodo na nuti na ama oman no enkoso na ye betimi de ahye ye nyamesom se eno ka ho bi unse obi onyame ba bia nkasa se de ye ma amene kasa no anase papa nso a obi onya Kristo ni bia nkasa sa onse na de ne chen wi asefo no mo kasa se de o kasa no ena se wi asefo di oman no so a odi o mo medi sukura no sakasaka ne basabasa ya twusika ye twatu se wi asini bedi oman no so ase no oman ne beko anase kromfo bedi oman no so a ebeko se odwamanfo bedi oman no so a obi onu mu wi ebedi oman no so a obi ekorinsani bedi oman no so a obi ogbodua obedi oman no so obi ekonfo bedi oman no so ebeko se onse na de ne tie no aha nti o Kristo ni de ni kwan so kasase nti eye ne nsem a wode etu edwa na enye ne kwan so anu enye ne kwan so anu no okay unse se oman ye Kristo suman a asundwe bebem ana ye nyoma nyina be kotoche ba onse ne amekire edi se wi asini ana se obi asakasaka basabasa rofi medi o man so na nega bedi o man so onse na de ne tie no anti obi a wabobra na onimude onimu fom onimu se na abrabo ne tie no ono timi di akonya no emani yi na say said enyoma esi ekwo ne said say wo man yi emu edan abutu ne enyoma chese eye enkoyi enfama eden na wo hwa ntutu ye be na wo hwa ebebo ama asundua ba omayi mu ama omayi timi etu eye empon ama omayi chese yetimi afa ye ntuma pefa said enkwanhie ekokoso eye wuwo ne nyoma ekoso no etu betimi etwa unse Bible say omanya pabo somsom no ene eduti wo no enwoma wo ya ne to Deuteronomy 18 verse 9 to 14 wo ya ne to but omanya esure urade no ye nante kronkron abrabom ye enwoma nyina se nyame ma but what you say so omanya na be yi a number 1 yen kan okore yen sum nyame yi yen sure urade yen kan okore yan sum nyame yi na yen hire urade so hire urade a unkoye bone so hire urade a wode no kure be nante so hire urade a unkoye rituals so hire urade a unfa onua nkose adwam so hire urade a onua kwa amane ma obete nkasa wo na kwa amane ni but the prayer say Kristo soman enso yenye Kristo soman yempanifo ni nimsi yenye Kristo soman odi for ye de yankomodidie no eba eye na wieye na commenter eba etwe no ehu ne se chese eye asofo no mo ka ho ebi na amoma eye wo mayi etimi etwe eye san na ye de ye sie ne ye de papa eye 𝐍ever ko uzu bempa ne nsensem ye bebeto abontinya na chese ye de esie de na wo beka che eye wo yonkom no asofo a
yeah woman sem kan ye anase woman sem a woman message o de ba abontinti ma yetimemufo ma ye nkwada empanifo obi etimi ka wo manim na eno nti no etimi hye wo mo etimi kokobre wo mo komo wo mo so timi ba abontin ebebe twa da pa ebebe ye wo mo egu wo mo fine de na beka ede atwe wo na odo telephone number to dwane ye di esi de tie ni se osofo de obi yire eko hotel ya se osofo eton jeni ekutuo mango guava keleweli any popcorn what you say any river Jordan ensuo na asori ya ena esukonoma ebenya ye ho asem aka enka wakoye osofo edie enka ugina nso nyame sofo nyame bofo udi nyame tiri mu pop ena de ma oman but ye edie they be a spiritual realm na spiritual realm ne be mo jai edwaman ebe mo jai konkonsa ebe mo jai enuma basa eduabo kunsum papa mu ene brain sanoma ko hwibula ebe mo jai yem kaboni anim nyenya nkwase ade eche oman ga na mu ye ena meni wanu mo par wedi we atam na nkwase asam nko a osopo ya kwankyere wo hotel de sofo ben so no ye misrawo abatu afimu ne yewo enka Kristo fo ba di sam ke nyina ye rally ye bompai keja be na o Kristo ni ba ko no oni obi ri se be bi tight corner di onu so kwa aso di asofo be ka di nsakira onu so de ne mpana e na kwa aso ti adwen nsakira no we media prophet Bernard Esia Holy Ghost and Fire Prayer Ministry o jane dere buru fa ho be wura mu bi ebi amanie bi da so ohaw bi atiti bi kodan na oyene bi ade bi kire wa adwen o be so no metwetwe nkomo o fra mi a me je osododo me number 0249 631 876 0249 631 876 and I said 020 385 1633 020 385 1633 Michelle peace any editing on my peri manuato bye ebusiafo ene ahwefo aha ene ebre ebema ye kwan ama ye de dwumadie no esie migidi ye pa ese wani je eyankomo twetwa ekoso no ehu na se wope eye mo etie dia enye subscribe to your channel no se wonye ya tuma G8 mia adoma na ewo enchen no se ne be nya upload video bia na wo susu wetimi enya notification ewo phone o laptop anasa wo tablet so anya sa dia enya wo hwere eye nyomo because ye kodija ye wonyoma pa ye wo ye afutu die nyoma bebre na tese ye si ehu enkonya ewo ye fidie kase so etwetwe eye ehu komo ede brawo eje wadwentre ede efa wonti se wontimi nkyira wadwen wo too much so a na ene na tese o mai wutimu ensusu na wontimu esa enti ne ye nentem na wo yesa no na wo subscribe wo share ede amayen ewo all the social media platforms so na wa follow yen ewo ye IG page and your Twitter page so @TumaG8_ Facebook too much G8 me amedi dwumade ho chia me medin ede akua sika pa dasene ye besa na hia makram yo too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem esema ebuafa oman Ghana so ena ye de bremu one God nie the only one God in GH eho ena de bia mehwe abrotefo ene Ghana for mo wi asafa na ina me recommend emamo too much GH Too much GH. We did 𝐍ever Japan. A break and best TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody de bia. Madam, I love you.